niko kuri ikaze kuri page yacu nshya urubuga rwa Iwacu Today kugira ngo dukomezanye ku mirongo y'imbere ku rugamba twashyize amavi ku butaka kugira ngo buri kimwe cyose kiri ku isibaniro rikomeye ry'imirwano dukomeze kugikurikiranira hafi. Tugiye kwibanda kuri operasiyo yo kwicwa kwa General Makaniika mu misozi miremire nk'uko amakuru ingenzi amaze kutugeraho ava muri Afurika y'Epfo abivuga neza ingingo ku yindi bigendanye n'aba undercover bibitangazamakuru bikomeye batangiye kuvumbura byinshi mu buhisho bw'ibyateguriwe ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi kwa General Neva. Uraza kumva byinshi bikomeye muri operasiyo y'akasamutwe yakoreshejwemo drone yo mu bwoko bwa CONG0. Ni nako kandi ku rundi ruhande turaza kwerekeza mu gice cy'amajyaruguru ya Kivu, ubwo ni Rubero ahari isibano rikomeye ry'imirwano idasanzwe byamaze kuvumburwa ko intare za Sarambwe zatangiye gukoresha ibifaru byafashwe ubwo Kivu ya ruguru yafatwaga nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga. Uraza kumva byinshi bikomeye ku isibaniro bikomeye ry'imirwano tuze kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi, kandi kubwo kuvuga ko u Burundi bumaze kwakira abasirikare barenga 4,800 n'ubu bagikomeza kwiyongera baturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje nk'impunzi, bikavugwa ko bingiranye intwaro zidasanzwe. Ni nako kandi turaza kwerekeza Kinshasa abakabaka 50,000 nabo bamaze kwinjizwa mu gisirikare kugira ngo bajye kuziba icyuho ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Birasa naho ari page z'ingenzi zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga tugiye kurambura. Mwese reka mbaye ikaze mbifuriza kubana natwe ingingo imwe ku yindi, kandi mbibutsa gukora subscribe kugira ngo twagure umuryango munini wa Iwacu Today mu rwego rwo kugira ngo tugere ku makuru isegonda kurindi. Reka duhere neza muri Kivu y'amajyaruguru muri Rubero. Birasa naho aka gace intare za Sarambwe zigashaka cyane. Amakuru ingenzi atugeraho agira ati mu gace ka Katondi mu birometero 5 neza mu centre ya Rubero niho ibifaru by'intare za Sarambwe byamaze guparika birimo biragerageza gutwika hakambitse igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa n'abari muri coalition yacyo. Amwe mu makuru ingenzi agira ati ngibi kikije aka gace kose ka Rubero birimo birajugunywamo ibibombe n'uyu mutwe w'intare za Sarambwe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Gusa bikavugwa ko hari n'amakuru aganisha ku gusobanura ko haba hagaragaye intambara ikomeye cyane kuko hinjijwemo izindi ndege. Umwe mu basirikare ba leta ya Kongo FARDC uri ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Rubero yagaragaye atakagira ati indege z'intambara z'umwanzi nizo zatangiye kuturasaho, biragaragara ko hari ikibi cyongerewe mu buribwe twari dufite n'ubundi. Aya makuru y'uyu musirikare wa leta ya Kongo agaragaza ko bishobora kuba intare za Sarambwe zatangiye gukoresha indege z'intambara zitafite abapilote zizwi nka drone. Amakuru nk'aya ntabwo aremezwa neza n'urwego rw'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare mu ntare za Sarambwe niba koko batangiye gukoresha drone mu kugaba ibitero ku mwanzi bahanganye muri Rubero nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Gusa bikavugwa ko intare za Sarambwe zakoze igisa na strategy yo gusubira inyuma gato kubera ko bakimara kwinjira muri centre ya Rubero bahise babona urukuta rwari rwamaze kubitegura kandi ko rwari gutwika iyi quartier yose bari barimo n'abasivile bakabigenderamo, bituma basubira inyuma, ari nabyo byongeye gukaza urugamba rwo muri aka gace. Ubwo izi ntare za Sarambwe zasubiraga mu gace ka Katondi ari naho bamaze gushyira ibifaru bishobora kurasa mu ntera ndende, mbese imbunda z'umusada zishobora kunaniza izo nkuta zari zubatswe na FARDC n'abari muri coalition yayo nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga. Birasa naho ibintu byongeye guhindura isura. Gusa ku rundi ruhande kandi tukiri ku gisirikare cya leta ya Kinshasa, amakuru atugezeho agira ati abarenga 50,000 bamaze kwinjizwa mu gisirikare mu mugambi wo kuziba icyuho kiri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba kubera umubare munini w'abamaze kuba bakajoriti ndetse n'abaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amwe mu makuru yavuye Kinshasa muri Etat Major avuga ko impamvu yo gukora iki gikorwa ari ukugira ngo bahagarike igisa n'icyamaze gutekerezwa n'umwanzi kugira ngo yinjire yerekeza Kinshasa. Ni nyuma y'ikindi cyemezo cyari cyafashwe mu masaha make yarashize na Etat Major y'igisirikare cya Kongo ko hagomba kuba
undi mubare w'inyongera ku basirikare bo muri Hibu Special Force bagomba kujya gukora igisa n'urukuta ku mugezi wa Lulaba kugira ngo babuze ko intare za Sarambwe zazanyura muri aka gace zerekeje i Kinshasa nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Gusa tukiri mu gihombo gikomeye cyane i Rubero, hari amakuru y'ingenzi avuga ko hari abasirikare ba Sadeke cyangwa se baje gutanga umusada mu byerekezo bitandukanye baba bari barahungiye muri ibi byerekezo, nabo bari gutangirayo umusada, ibiri gutuma intare za Sarambwe ziyafungura urugamba rukomeye kugira ngo bace intege abari batangiye kwisuganya, dore ko byavugwaga ko ari umusada n'ubundi uri mu nzira kuza gukomeza iki cyerekezo FRDC yari ikomeje kuryamamo cya Rubero werekeza Butembo. Bikavugwa ko ibintu byamaze gukomera cyane nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Naho reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, urugamba ruracyageze mu isibanuro rikomeye ry'imirwano mu kibaya cya Ruzizi. Amakuru atugeraho agira ati birasa nkaho bikiri kimwe kuri kimwe, ingabo z'u Burundi ntabwo zishaka kumanika amaboko mu buryo bworoshye kubera ko bazi ko amahitamo basigaranye ari ukurwana kugira ngo basatire umupaka babone kwinjira mu gihugu cyabo, bigenanye nuko badashaka gukomeza kugerageza ibyo kwambuka umugezi unyura muri iki kibaya kuko abatakarijemo ubuzima ni benshi, kandi birasa naho intare za Sarambwe nazo zakoze igisa n'urukuta rwo kubabuza gutambuka, ari nayo mpamvu nabo bari gukomeza gusunika ngo babone aho bashobora kumenera. Gusa bikavugwa ko mu gihe ibintu byakomeza gutya bishobora kuza gutuma agace kakavimbira kari ku mupaka uhuza ibihugu byombi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gashobora kuberamo isibanuro rikomeye ry'imirwano, ariko kubera ko gatuwe cyane bikavugwa ko intare za Sarambwe zishobora koroshyamo kugira ngo nibura izi ngabo z'u Burundi zibonaho kunyura zinjire mu gihugu, ahubwo hasigare ikintu kimwe gusa muri birometero 27 kugira ngo winjire i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru agira ati hari gutekerezwa imigambi yose ishoboka kugira ngo hagabanyuke igihombo cy'abasivile bashobora gutakaza ubuzima bwabo muri aka gace kari ku mupaka uhuza ibihugu byombi bigenanye n'imirwano iri kubera mu kibaya cya Ruzizi. Amakuru y'ingenzi ava ku bari ku mirongo y'imbere ku rugamba agira ati bitewe n'uko ingabo z'u Burundi zari zamaze kubona umusada mu masaha 72 ashize, zirasa n'izikomeza kwihagararaho kandi zigatekereza ko mu gihe zakomeza kwihagararaho hakaza undi musada uziturutse mu bitugu mu bice biri muri iki kibaya, kandi no mu gice cy'amajyepfo y'amerekezo baganamo naho hari urundi rukuta rw'intare za Sarambwe, ibintu bishobora kuba bibi cyane, ari nayo mpamvu bari gukoresha ingufu zose zishoboka. Bikavugwa ko haba hatangiye gukoreshwa ahubwo drone zinjira muri ibi bitero kugira ngo bananize intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, zitange amayira izi ngabo z'u Burundi zibona aho zihungira zinjira ku butaka bw'igihugu cyabo. Ibisa n'ibintu bikomeje gukomera cyane. Mwabyumvise neza rero ko twinjiye mu bitero bya drone. Twababwiye kare ibigenanye n'iraswa rya General Makaniika, wari umuyobozi watwirwaneho irinda uburenganzira n'ituze by'abanyamurenge mu misozi miremire. Ibintu birarushaho kuzamba cyane mu buryo twavuga ko bukomeye. Inkuru y'akababaro byamaze kugaragazwa n'ibimenyetso byinshi ko General Makaniika yaba yitabye Imana koko azize ibitero by'indege zitagira abapilote za drone zoherejwe na Afurika y'Epfo. Amakuru akomeye cyane niyo tugiye kwinjiramo muri iyo operasiyo irimo byinshi bihishe bigenanye n'amakuru atangiye gusoka muri bamwe indani mu banyamakuru bafite ba undercover mu gisirikare cya Afurika y'Epfo. Amakuru y'ingenzi agira ati General Masunzu Pacifique wari uyoboye akarere k'imirwano ka gatatu nyuma y'uko arusimbutse hagafatwa ibice yararimo birimo ikibuga cy'indege cya Kavumu, yaba Bukavu ndetse n'ibindi bice, yahise ahunga. Bivuga ko yahungiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko bikongera kuvuga ko yahungiye muri Tanzania, yambukiye Kalemi akagera muri Tanzania akajya Dar es Salaam kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo niyo makuru yavugwaga, ariko bivugwa ko uyu ashobora kuba nanone yarakoresheje andi mayeri yo kugira ngo ayobye uburari. Ayo makuru yose akaba ari uyitangira. Bikavugwa ko kubera ubwoba bwo kwerekeza Kinshasa kashobora kwicwa, baba baramubwiye ko niba ko katari umugambanyi watumye intare za Sarambwe zifata ibice yarashinzwe kuyoboreramo urugamba, nagira gatenda bafasha kugira ngo bamenye ko atari umugambanyi.
Amakuru ingenzi agira ati yari afite bamwe mu ntasi zikomeye ziri muri twirwaneho bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ubundi bava mu bwoko bumwe. Abo bakaba barakoranaga na General Makaniika n'ubundi nawe wahoze mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamusabye kugira icyo akora, ababwira ko afite amakuru yaho General Makaniika aherereye intambwe imwe ku yindi. Ni nyuma y'imirwano n'ubundi yari imaze iminsi yanganisha General Makaniika n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Amakuru asobanura neza ko ibitero bikomeye cyane byahise bitekerezwa akimara kuvuga ko afite amakuru y'intambwe imwe ku yindi bya General Makaniika. Amakuru asobanura neza ko yari afite amakuru y'uko abamwegereye bashobora kumwizeza kumuha amakuru y'ingenzi nka mwene wabo, kandi nk'intasi zabonaga umushahara uva muri guverinoma ya Kinshasa binyuze ku bufasha cyangwa se mu nzira ya General Pacifique Masunzu wari uyoboye akarere ka gatatu k'imirwano. Amakuru y'ingenzi asobanura neza ko ibyo bikimara kugwa mu matwi y'abashinzwe ibikorwa n'ubutasi mu gisirikare cya Congo, bavuze ko iki ari igikorwa gishobora gushegesha ndetse no guca morali intare za Sarambwe nizikomeze gusatira ibi bice bya Uvira. Ibi byahise bigezwa ku bari guhuzuriza hamwe umugambi wo gushaka uburyo bwo kwitambika intare za Sarambwe, maze Afurika y'Epfo yemeza ko ifite drone zo mu bwoko bwa CONG0 zifite ubushobozi bwo gukora ibitendo bidasanzwe, kuko zifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'ubutasi kandi zikagaba n'ibitero bikomeye. Amakuru agira ati ibi bikimara kugaragara ko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite amakuru y'ubutasi bigendanye n'inzira yari gutangwa na General Pacifique Masunzu, bahise bashaka ahantu hafi hashobora korohereza izi drone zo mu bwoko bwa CONG0 za Afurika y'Epfo. Amakuru y'ingenzi asobanura ko bahise babona ko ikirere kiza kandi n'uburyo bwa hafi bugufi ari ikirere cy'u Burundi. Aho niho drone za CONG0 zahagurukiye kugira ngo zijye kugaba ibitero simusiga byahitanye General Makaniika ndetse n'abari bari kumwe nawe. Abamenyekanye bakaba barimo Afande Ndori no wari umuvugizi w'uyu mutwe wa twirwaneho Kamasa, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abivuga. Gusa bikavugwa ko mu bitero bitatu byakoreshejwe n'iyi drone ya CONG0 ya Afurika y'Epfo byose byakoze ibishoboka byose kugira ngo bizere neza ko bamaze kugera kuri iyo target yo kwivugana General Makaniika. Ayo ni amakuru y'indani tuvana mu bitangazamakuru bya Afurika y'Epfo byamaze kugwa mu makuru y'imbere mu butasi n'igisirikare cya Afurika y'Epfo by'umwihariko kiri muri mission yo mu mahanga. Amakuru yandi y'inyongera asobanura ko ibikorwa byo gukoresha drone za CONG0 ari ibikorwa bitari bimenyerewe cyane mu gisirikare cya Afurika y'Epfo, ariko ko bakimara kubona ko aya ariyo mahitamo yo kugira ngo babanze guca intege ugukomeza kw'intare za Sarambwe kugufata Kivu y'Amajyepfo yose, ari iki cyari gisigaye kandi n'amakuru yari yizewe kuri uyu mu generali watwirwaneho General Makaniika. Amakuru agira ati drone za CONG0 si drone twavuga ko zigaba ibitero byoroheje cyane, kubera ko zijugunya ibisasu byo mu bwoko bwa laser kandi bifite uburemere bwinshi cyane. Kuvuga ko air to ground munitions yakoreshwa na drone ya CONG0 nibwo buryo bwari busigaye kandi bwageze kuri target. Amakuru avuga ko laser guided bombe zakoreshejwe mu kubabaza cyane no guhitana ubuzima bwa General Makaniika zatanzwe na Afurika y'Epfo, ahubwo hakabaho guhagurukira ku butaka bwa General Neva w'u Burundi yaba ari ikindi kintu gishobora gutuma twirwaneho n'abasigaye, dore ko biri kuvugwa ko Afande Sematama yaba nawe agiye guhita asigarariraho General Makaniika, ku buryo mu gihe intare za Sarambwe zakinjira muri imisozi miremire icyaba kibabaje ari ubutaka bw'u Burundi kwa General Neva, aho bashobora kwihimura byanze bikunze. Gusa dugifatiye kuri inkuru y'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko ayo makuru y'iyo drone ya CONG0 ya Afurika y'Epfo yivuganye General Makaniika, reka tubabwire ko ubu byamaze kwemezwa neza ko abasirikare 4800 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, barimo aba JR b'abakomando, barimo abo muri Satani 2 nabo
nabo bamaze kwinjira ku butaka bw'iki gihugu ndetse bakakirwa n'igisirikare cy'u Burundi, bikavugwa ko binjiranye ibitwaro biremereye cyane birimo ibifaru n'izindi mbunda z'umusada zikomeye. Ariko igiteye ubwoba gikomeye nuko biri kuvuga ko hinjiye impunzi z'abasivile zigera ku 20,000, gusa bikavuga ko ziganjemo abawazarendo. Iki kikaba ari ikintu giteye ubwoba ko aba bashobora kuvanwa mu nkambi bari gushyirwamo nk'abasivile bakazashyirwa ahubwo mu nkambi za gisirikare, ibishobora kuzateza ibyago bikomeye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abivuga. Gusa ibiteye ubwoba kandi bikomeye bikavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri gucura imigambi yose ishoboka kugira ngo banategure ibitero bikomeye bishobora kugira ingaruka abakada bakuru b'intare za Sarambwe mu mugambi wo kugira ngo bakoreshe izi drone za Sika 400 z'abanyafurika y'Epfo. Ese koko ntibyaba bigiteye ubwoba bukomeye mu gihe ibirindiro bya Sadek bigotewe muri Goma? Ese koko Afrika y'Epfo nishobora gukoresha izi drone mu kugaba ibindi bitero simusiga bishobora guhitana ubuzima bw'abakomeye muri izi ntare za Sarambwe? Birasa naho ari page z'ingenzi kandi zikomeye tugiye gushakira amakuru ku ngingo zitandukanye cyane. Iyi ni Iwacu Today, mbahaye ikaze kuri page y'ingenzi kandi ikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, mbabwira ngo asantene sana.